ole tuna chuan core mining Satoshi tuak na aniang chu khami kha withdraw dan Binance application a khan withdraw dan karon tilang do na uluk dawin kan lo enanga a withdraw thaya trust wallet a po khana withdraw thei boka hemi Satoshi core mining a Satoshi kan tuak khamo kha Binance application a po withdraw thaya a travel yawa Satoshi mun than thana tuak nan te po khana travel a than thana kan tuak khan ti khan lo pung ve zel do na khatiang a then crypto tab browser atang te kan tuak a khatiang khania I'm welcome kha chu lo pung ve zel don ni chuanin tihan ein mine ta core mining chu khila khian maina annoya receive core tia khian va receive zeu kha ngai thina kan mine sa kha chuanin kan receive thina nga ti khian alo pung ve zel don ani ya chunga khi like ko zona hi core mining kan core mine pung chu ni a chuan hei apia hian BTC Satoshi khanin a omboka khi kan Satoshi core mining a kan Satoshi tuak kan mine a chu ani a chuanin withdraw dan kha tilanga chuanin ama saber chuanin Binance application a khanin kan lu kha ngai dona Binance sa kan address kha va copy ngai dona wangin chuan Binance application a han kan lu tanga tinge kan lu to ta chuanin khi wallet a han kan lu ta wallet a kan lu tanga chuanin khi kimi ki Satoshi tuna la omza chu ni maya chuanin Binance Satoshi kan izat khani maya chu wallet a kan lu nuwa khanin spot a khian ka ko zona spot a khian kan phayanga chuan BTC ti hi kan metang helai ka ko hi BTC ti kan metang kan metanga chuanin helai noya deposit khi kan met le anga ka phone hi muang do hlaka min lo hre thiam don nya deposit chuan bitcoin ti hi chungber tu hi kan metanga chuan hemi kan wallet address BTC Binance BTC an address hi kan copy a tikhian chuanin core mining a han phele ta ni core mining application a han kan phele a chuanin mi a hingan lu da ni hi noi lampang mi a hingan lu tanga chuan alai a hin kan metang chuan BTC khi kan metang alai khi kan metanga chuan withdraw alai khi kan met leng chuanin ta khianin a chung bera khianin kan address kha kan va copy do kan va copy kha kan paste don ani Binance address kan va copy kha chuanin chungber dot tu a hianin kan yang kan withdraw du za da kha Satoshi 0.00059 khami kan Satoshi withdraw du za da kha kan ziak nga chuanin annoya hian kan password kan withdraw na password te kha kan ziak nga chuan kan confirm anga khi BTC withdraw confirm kha kan metanga chuan annoya khianin kan Gmail a khan hemi core mining kan siam na application kan siam na Gmail email kha ta khanin aron thleng dona ko ta ron thleng dona chuan kan ve enanga email a han kan valu tanga tikhian email a kan lu ta refresh le a tikhian aron lang ta elaron lang la you are transferring withdrawing Satoshi
ron te code chu he helai hi code ron thleng ta a 604192 khimi code takhi core mining a khan ti khan code kha kan theta a ta khian kan va chulut don ni 60 en le lokang 604192 confirm thì kan metang BTC withdraw successfully close ki annoya hi kan withdraw to na he ta noi bera hi ka withdraw to na complete hi a date ki a in zia ka withdraw to na khani a ang lawa trust wallet ta te kan withdraw a chuan tu na khian Binance khan ka withdraw a khazong khan ni maya ti khian a pending a kinaron lut ve don ani tik vel nge chu ka thachial ni ang lawa khazong crypto te pa khajan ni a nuwa khan ron lut chawa hi ka thathiam chi ro ron lu hun tak hi ni khat vel te chu ni vengem o haron nalu huna akom ta khian complete ron ti mai don ni khazong kha core mining a some bitcoin satoshi kan mine chu asa withdraw dan chu ni kan lo me